Arhijerejsku službu Božu s našim vladikom Georgijom Đuđarom služeli apostolski nunci u Srbiji Luciano Surijani i beogradski arhijepiskop Stanislav Hočevar z druhima vladikami i velikim čislom svješćenikov našoho i rimokatolickого obrijadu. Poneže zavitni dzenj toho roku istočašnje po obidvoh kalendaroh do Marijovoho svjatilišća Vodica prišli velji vjerniki. U tim svjatilišću tuše počustvuje univerzalnost całej cerkwi. Wszyscy sme tu jedno, zjedinjeni, choć sme i inšakih obrijadoh, ale u tim bohatstvo katolickiej cerkwi, u tim dar Svjatogo Duha i to bar značne, že na treći dzenj Rusadlja, choć to nije šveto, ale za nas je velike šveto, kad Svjati Duh zišol na apostoloh i oni od toho času mali to tu silu ispod calim Švece i nakazovati. Nješkajše šveto veljevih asnovali za spoved i za pričas, ktoru pre veljke číslo vjernikov dzeljeli o semcme panocove. Po zakončenju službi Božej prisutni vladikove mirovali, a virni mohli vžac i obraščik za pamjatku. Na švetočnosti bili prisutni i predstavniki našoho javnoho političnoho i društvenoho života.